Mathina nkuruki no zetete na mbere kuthiuruka thirikari ya Gavana Kawira nyuma ya muteteri umwe wa Kyoto gwita koti akiandika mutaratara jwa kuthondeka riboti ya CIDP kurungi kwa Celeste Thuranira etete koti akiuga ati ikarobia muingi bira biethiritwe bigikwa ni thirikari biakari kweza ni maoni ja iguru ni ria mubango jo miaka 5 jwa thirikari. Celeste ariuga thirikari ya Gavana Kawira itaerekanya antu ba mawathe za kuona na bakuigwa kanya ga kuthikira na kinya kweza na maoni jao kiriro mbarire atumite na kuamukira ni koti ya Meru. Celeste ariuga antu ba wathe bakuigwa ni bethiritwe bagiatwa kwewa kanya ga kurita maoni jao na kuthikirwa zange na ni untu gutari na kinya mwonaniria wa mathithio Kenya baba ibatirwe kanya.